tugereye ku mukino ushimishije haba mu Rwanda. Rayon Sport na Mukura Victory Sport zigiye kongera guhura mu mukino utegerejwe cyane ku itariki 22 z'ukwa 2026, ukuvuga uyu munsi kuri iki cyumweru. Ni muri ubwo buryo tugiye kuganira ndetse tugasesengura tukagaruka ku mateka arambuye y'aya makipe ya Rayon Sport na Mukura, ibihe bikomeye banyuzemo, ibihe byiza byabaranze, imibare y'ibikombe batwaye ndetse n'amakuru mashya agezweho kuri ubu ngubu. Turasesengura kandi uko umukino utegerejwe, abatoza n'abakinnyi bitezwe kuzitwara neza n'ibishobora guhindura umukino mu minota 90. Ese Rayon Sport irakomeza urugamba rwo guhatanira igikombe cyangwa Mukura iratungura benshi ibasige batungu? Nucikwe, reba iyi video kugeza ku musozo wumva isesengura ryimbitse amateka atangaje n'amatwitsi y'uyu mukino ukomeye wa shampiyona y'u Rwanda. Subscribe kandi kuri iyi channel, amakuru ya Rayon Sport agezweho, isesengura amakuru y'andi makipe yose ndetse n'ibindi byose biryoshye kubyumva ntibikagucike. Ubundi uyu si umukino usanzwe, ni intambara y'amateka, ishema, amarangamutima ndetse n'abafana. Tugiye kubanza turebe amateka arambuye ya Mukura Victory Sport, amateka aryoshye ya Rayon Sport, ibihe bikomeye banyuzemo, ibihe byiza byabaranze, imibare y'ibikombe bafite, amakuru mashya agezweho kugeza ubu ku itariki 22, uko umukino utegerejwe na benshi, abatoza n'abakinnyi mu byitezwe. Icara kuko iyi nkuru uri baza ducima ariko mu mupira w'amaguru urikunda kuko njye ngukunda kuri kumwe nanjye Lafa Info. Ubundi Mukura Victory Sport yavukiye i Huye cyangwa se Butare mu mwaka wa 1963. Ni imwe mu makipe ya kera mu Rwanda, yavukiye mu gace gafite amateka akomeye mu burezi ndetse n'umuco, kuvuga i Butare nyine. Mukura yabaye ikipe ikomeye cyane mu myaka y'1970 kugeza mu mwaka w'1980, aho yegukanye ibikombe bya shampiyona ndetse ikagira abakinnyi bakomeye muri icyo gihe. Imyaka yakurikiyeho yagiye inyura mu bihe byo gusubira inyuma, ariko igakomeza kuba ikipe itagicika intege. Ihuye n'ahantu abafana ba Mukura bakunda ikipe yabo ku rwego rwo hejuru. Iyo bakiniye Ihuye uba umeze nk'uwagiye ku rugamba. Mukura yigeze kongera kugaragaza imbaraga mu myaka ya vuba, yegukana igikombe cy'amahoro ndetse igasubira ku rwego rwo guhatanira ibikombe ndetse na shampiyona iza mu bayihatanira. Naho Rayon Sport yashinzwe mu mwaka wa 1968 i Nyanza. Ni ikipe ifite amateka akomeye mu mupira w'u Rwanda. Rayon Sport ni ikipe y'abaturage ifite abafana benshi kurusha izindi mu gihugu. Yubatse izina rikomeye binyuze mu gutsinda ndetse no kugira igikundiro. Mu mwaka wa 1990 kugeza no muri 2000, Rayon Sport yabaye igihangange cyane, itwara ibikombe byinshi bya shampiyona n'ibindi bikombe by'igihugu. Hari n'ibihe Rayon Sport yagiye igera kure mu marushanwa nyafurika ya CAF Confederation Cup, ihangana n'amakipe akomeye yo kuri uyu mugabane wa Afurika. Rayon Sport rero ntabwo ari ikipe gusa, ni umuco, ni ishema, n'amarangamutima y'abafana bayo. Ubundi Mukura ibihe bibi yagiye inyura mu bihe by'ubukungu bitoroshye, guhindaguruka kw'abatoza kenshi, kugeraho irwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ibyo ni bimwe mu bihe bibi bikomeye abafana ba Mukura
batazigera bibagirwa. Naho Rayon Sport ntabwo izigera yibagirwa uburyo komite yabo ihindagurika, uburyo bagiye bagira ibibazo bya mikoro ndetse n'imiyoborere, uburyo ibihe byo kutitwara neza ndetse no guhora bababaza abakinnyi babo kugeza n'ubwo bamwe biyahuye. Ubundi aya makipe yombi yahuye n'ibihe byatumye abafana bayo bababara, ariko ntibigeze bayatererana. Mukura nyuma yo gutwara shampiyona mu myaka ya kera, kwegukana ibikombe byinshi by'amahoro ndetse no kugaruka mu makipe akomeye mu myanya ya vuba, ibi ni bimwe mu bihe byiza abafana ndetse n'abakunzi ba Mukura Victory Sport, ikipe y'i Butare, batazigera bibagirwa. Naho Rayon Sport ntizigera yibagirwa ibihe by'ubwami ndetse no gutwara ibikombe byinshi. Ntabwo bazigera bibagirwa ubwo bageraga mu matsinda ya CAF Confederation Cup, nibyo bahora bakangisha andi makipe akomeye harimo na Mukura ndetse na APR. Ntabwo bazigera bibagirwa kuba ikipe y'abafana benshi mu Rwanda kugeza ubu, kuko bivugwa ko Rayon Sport ariyo kipe ifite abafana ndetse n'abakunzi benshi mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Rayon Sport ifite shampiyona zirenga 8, ifite ibikombe birenze 4 by'amahoro, ifite n'andi marushanwa atandukanye yagiye itwara nk'ibikombe by'intwari n'andi marushanwa bagiye bitabira. Ni mu gihe Mukura nayo ntabwo ari ikipe ntoya, ifite shampiyona, ifite igikombe cy'amahoro kandi ifite n'andi marushanwa atandukanye nayo yagiye yitabira. Nyuma y'imyaka myinshi, Rayon Sport niyo ifite umubare munini w'ibikombe byinshi mu Rwanda muri aya ngaya abiri. Kugeza ubu ngubu ku itariki 22, Rayon Sport iri mu rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona. Mukura nayo iri gushaka umwanya mwiza ku rutonde. Abakinnyi bafite ibibazo by'imvune, ariko amakipe yombi ariteguye. Abafana ba Rayon Sport bizeye itsinzi, naho aba Mukura bizeye kuza gutungurana. Uyu mukino utegerejwe umeze nk'intambara y'amateka. Rayon Sport ishobora kuza gukina ifata umupira cyane, ishaka igitego hakiri kare, naho Mukura ishobora kuza kwirwanaho ndetse igategereza counter attack. Ibyo bizaterwa n'uburyo abatoza bombi bazategura umukino, ariko urebye muri rusange nuko bishobora kuza kugenda. Umutoza araza kuba ashaka gutsinda kugira ngo agume ku rugamba rw'igikombe. Ngo ni kuri Rayon Sport, abakinnyi bo hagati mu kibuga baraza kugira uruhare rukomeye cyane. Rutahizamu baraza kuba bategereje kuza gutsinda, barimo Basumani, Ndikumana ndetse n'abandi. Naho Mukura Victory Sport, umutoza ashobora kuza gukoresha uburyo bwo kwirwanaho cyane, maze agacungira ku mpande ndetse na counter attack. Abakinnyi bo ku mpande bashobora kuza kuba intwari ikomeye. Uyu mukino ushobora kuza guterwa n'ikosa rimwe gusa cyangwa igitego cyiza cy'umukinnyi umwe, bishatse kuvuga ko hataza kubonekamo ibitego byinshi. Ko Rayon Sport yagiye igaragaza yuko ari ikipe yataka cyane, naho Mukura Victory Sport igakoresha umupira wo guhererekanya, ariko ikaba izina yo kudefanda cyane. Kuri 22 z'uku kwa kabiri, kuvuga kuri iki cyumweru, ntabwo ari umukino gusa ugiye kuba, nta mateka mashya ari bube yanditswe. Ese Rayon Sport iraza kwerekana ko ari igihangange cyangwa ari Mukura iza gutungura igasiga abantu benshi batunguwe? Abafana baraza kuba bahageze, amarangamutima azamuka cyane ko aya makipe yombi afite abafana benshi. Ari Rayon Sport ifite abafana mu gihugu hose ndetse n'i Nyanza, Mukura Victory Sport ifite abakinnyi biganjemo abo mu majyepfo, i Butare, Huye. Iminota 90 iraza kuba imeze nk'amasaha 3, ariko umukino uzaba ari uw'amateka, uw'ishyaka ndetse n'amarangamutima. Wowe urabogamira he? Duhurire muri comment. Ni Mukura, ni Rayon Sport. Nugenda udakanda subscribe kugira ngo ukomeze uryoherwe n'inkuru ziryoshye z'imikino. Like, share iki kiganiro kigere kuri benshi.